eti afema hundie ntia na ni kwan se John Mahama ede ne kwasia kokase Chief Justice ede ni kuna tu kwan wadi Ghana sika enti o yeden o crucify no the autocratic the same crucify autocratic power no by Monday na Sammy Jamfi has not been suspended and me to nyame me Mahama be wu koso ya boa ntina we mampanyina eni kwan se wo do pe suspend obi. It is concerning the dollar mine, Sammy Jamfi, on a grada issue, not just a dollar any than a mono. We post a video, no one for the commander Pena. Sammy Jamfi, any agradas and some Mr. Dollar man, wounds and seminal. King Jonas Emma Kasai, Penamiate Kinas and Ka, was said the Almighty, may transmitting and Ka, Munyabotre, Almighty, Ababe Kasa. Wababe Kasa, no, it will say, Sam Mahama, I is serious person the second term, you know. Opese obedi di mpa edeko so oba as supreme leader or kire se opese of fight corruption there anyway eye exams ede Mahama anim Ghana fo nyina ehwe se Mahama betimi apase ana obe feel exams na otiem se Mahama ensake Sammy Jamfi if he claims as a opese of fight corruption there Sammy Jamfi eye first person also sake no na Jonas in fact one fan che Sammy Jamfi wa beki kabi pa ke kana adwene Eda just a video. I penya block media. Let's say any demo. Over like video no other more subscribers and have click the notification icon for updates. Now bet you watching the mama e wo comment message over so. Na she video more for so enya bi ahye. Etenya nim e dey a trend e wo news ni mo nanka week mu nyina kra no. Ye the TGM award na is a King Promise as artist of the year no. E don na be celebrate week nyina but all of a sudden same Jamfi ni agrada budget trend na we see akwa TGM no. Blogger bi ankan wa same bi. TGM she garage e be kan wasem next time e fridge mu ba now no Sammy Jamfi the dollar man on agrada na trend na fiska Sammy Jamfi de ma agrada in dollars obi a wa Ghana ha this series ba Sammy Jamfi ko Ghana he tua de ka Ghana series but odi dollars sika no kra no sika ba ko explanation bebre agrada din kan be ka sai wo tire sika no de Sammy Jamfi din kan kai ma na $1,000 en wo hwimu de aka ne kan wo fo ni nyina ma no sika no kra Sammy Jamfi ni sika kuma one piece be $100 enye sika kuma agrada sa ko gina Sunday mo kirem se sika na $800 dagada peso kire se sika na Sammy Jamfi ka na we awoje o se hwimu da ka gina kan na sika ma kuma ko 8 pieces onya do akeka no sika ko na so no Sammy Jamfi be ka sai wo se $2,000 that is any num 300 million $2,000 kire se ensem no mo ka kan je entosmu e me no ho kra no Sammy Jamfi be render apology na apology otres enye bone me no just a kind gesture just say ayimuye ala hye me ma me wo adoye just say me wo homobro e ma oni bi oche Sammy Jamfi tres agrada oni bi agrada is a person in need someone in need oni bi oyo oni bi ijero no Sammy Jamfi oyo oni bi adamfo mobrofo adamfo mewa obi so be chat Sammy Jamfi ka esre ne say mame 1,000 series pe enuru $70 enuru $100 mame ba ko pen fan ko tua me school fees just 1,000 series ban go tua me school fees on say Sammy Jamfi ka ten say oni ska yentua ne ka bosome yentua ne ka last week yemu on say yentua ne ka only for Sammy Jamfi to give bunch of dollars to agrada King Jonas Ebeka say no kire say Mahama ania place of fight corruption there anyway first exams Ghana fo nyina ehwe onyina so nsake Sammy Jamfi na temni dia wa be di Sammy Jamfi so de enya sem kuma Mothers on F. Happy Mother's Day to all mothers on F. Happy Mother's Day to all mothers on F. Of course, Obaso anu ashe ti said it be amoyana. Of course, me koko didi esi ana me free restaurant wo na me be blow beyond that bi ono. Empower keto na me na na chale afi na me ko on say Mother's Day nti ka bia gina ka bia move. What I say? Of course, I'm enjoying being rich. You know what it is. You know that. You know what that. Etienne Crano, my bread, what I say. Etika me kwako bia. And I'm si Debbie. The aya na I say. Me banam the warm up bana. Na the echo so full mono. You can't want some. So what I say. Me the warm up bana. Me begina. Me kwasi phone so. What I say, and me pay baby a packy na
warm up and I start a shoot. Of course, they said there be a no, but one I shared. They said there be a man. Eti afema hundi entia ne ni kwan se John Mahama ede ne kwasia koka se Chief Justice ede ni kuna to kwan wadi Ghana sika enti o yeden o crucify no the autocratic na me catch us heaven na mu na nyame hya broni heaven na mu ni glass nkwa because mu nyina mu yeden mu ya akronfo because mu nyina mu yeden mu ya akronfo enti ke o se o yeden wo the evidence na de come court na court to crucify maame no umfa autocratic power enunti na court for no ye from de for judge for no ye from muafo because omune buaten ahama wo muaten we government enti say Chief Justice wo de was suspending because of the taxpayers ayeden edene ne ma ene ni kunu atena kam ana matena play mu kwa bridge akwa di holiday the same way na was also suspending some fee because of the taxpayers money akwaje nice Range Rover SV oral biography and wasisa taxpayer dollars ediegu car no and onam no chema kronfo agrada ye kronfo unim se enyam kura no magimi ankasa America so da prison agrada ye kronfo enti the same crucify autocratic power no by Monday na Sammy Jamfi has not been suspended and me to nyame minimum be wu koso ya boa enti na we ye mampanyina eni kwan se wo do pe e suspend obi because wonya judgment obi adiboni e se wo de ne court omo abetima suspend omo ye you know ministers ni Sammy Jamfi mo enti esia no the same treatment amode ma me fam na Sammy Jamfi na mfm so no jimi na okeka nkwase asem no the same way na Sammy Jamfi no so kodiska mo mfa ne mfa the same crucify no ti amechem no the same way na mo mfa ne mfa the same crucify no enti NDC fo mo wana mo kasem Sammy Jamfi ji akatua muni twasere ma me ne de no onye akatua ma me ne de no onye akatua muni twasere MPP form wana maame no oji akatua ay friends Sammy Jamfi ji akatua nti de na akatua na de ama agrada muni twasere ma bananu ya mu the gold board aba me kura ma beda ma say a very good initiative and the gold board na mo de aba no a very excellent decision ma make it is nkama koye den ma stop illegal for no mo mfa gold no nko China bio na omo de farm ho what you say na munya gold no hu sika na me catch us heaven na na nyame hya broni anya fe na gold ni sika ni gu Sammy Jamfi ni NDC fo ni ka boot no de akesem o ese ka gold sika no mo ba kuro biam no ma organize youth no na youth no Ghana youth no ma organize youth no bia meje $10,000 in cost starting abrabo. It is $10,000 now. Was some agrada no. The best job was in Sammy Jamfi aboa wo de ye say. Was some boys now mo brena or mo ni dwuma bia di om ne nam Ghana ho no. Enti wo the taxpayers money no. Was some mo obi anyi no fa starting abrabo. That is the right thing to do. And your kronfo ba ono awia enipa o Ghana no ma wawia wadupu nipa dani sikani wadupu nipa robu nipa dani sikani na osasesa ahiafo taxpayers money koma no se oni ensanka ho wati ase magime dodo dwomama uni twasere 2 million uni twabasere wodi emema Tuesday now suspend Sammy Jamfi am donya me no bewu because our power ultimately suspend Chief Justice Mua ultimately and the open suspending na abra won fa ne court ma court nye judgment na wagimi kwasia wo ba wi as what say mampanyini ye judgment da mampanyini autocratic government na wo ye no emmoa mo obi di boni afa ne court obi di boni a mahama mfa wo pe megimi ese na we ye judgment ya sisi ade mo ye no wo ba man electoral commission ye NDC a free list no so na no me be chechire mu arms of government executive legislature and a judiciary and to say medi judiciary ni di agro sisi ano John Mahama kura no sa sika ya Sammy Jamfi awie di agu ne kama o chenti court common circuit court betima suspend John Mahama common circuit court
obetima charge John Mahama what you say enti se mo no o ma ye madwen se magimi abra maba na anu ya enka 4 years kura mu nkomu kota 4 months pe no ma start be ya kesesem ma start be to yesika nagu ma start be kire se magimi kura chen MPP fo a yate ma start be kire se magimi chen MPP fo a yate enti wanya sika ade na stop say sika we nkafa koma youth no bia Ghana fo anto aba ma mo say mo mfa sika ne mesom twu enti na me John Mahama de ne kwase agina ho me supply pad abiku na no ye ma hi won 292 million de ko supply pad adentina simple solution pad no obi ahia ema ne hia entity pad company taxes so na ema no bi adwuma ma youth no say sika fa bi factory oh ni ya employ make sure say ya employ youth ni nyina nipa na nya adwuma ya aboso nyo beyi na katua ni bi akoto pad the most wise decision ever but ena mo selfish yenkokum nipa yefa pad nche omutwem na omutwem pronti mo selfish decision ti da bi chinchinia say mo supply pad man enkofo ma nom de ko she omutwem ma mpanyin be na o wiase a odwene akora eho a obedwene ne twempo ho mi hu bi da Eji se John Mahama boy nko Mr. Padman aka Dum so John Mahama kwase nko a ena dwene e ma atwe ho mi hu bida mampanyini bia a odwene se enkura ko school a ombenya akonwa papa so atena enkura ko school a ombenya book papa e de asua de enkura ko school a syllabus no yebenya proper courses bu school mu a yebe kire omanya some type of skills be omu wie school na they should be able to use that skills to be able to work for themselves without depending on nobody. That is what a mampanyini think about. Mampanyini really obi batwa ho ade se ode yewudini mampanyini enwene obi batwa ho de se oyewudini enti se John Mahama fa ne kwase an suspend se me jamfi a on free chief justice no me na adwuma because the same job na munyina amaye Chief Justice wiye sika oni akofo no me akronfo Sami Jamfia wiye sika ono se akronfo taxpayers money unko yi $10,000 emfa nche obi kwasia o Sami Jamfia ye adwuma na wo ye no eje akatua 100 years kura untimi save $10,000 odwan unya sika no wen eye gold sika no amudi be bia adwuma no na wo kwasia bema ko Jimmy akofo adom ye akronfo ba omiam ye akronfo no mo kura de mo ye akronfo che mo Usami Jamfi won fi won kan jimifo uti se kruaba be matan tan won nam Ghana ho how many years in here 8 years 16 years untimi nche Ghana cedis once I 1 million kura o kameram da me donyame enra ya ekukuru posusu awa wasise sika no e de che dollars eguka mu fua na wo che wo ya boa Sami Jamfi wo jimi amebo pam ya ba po wo anu abusiafo asio John Mahama no ntimi nkasa me omusuro me omde omu jimi ko bo pa se Kevin Taylor boa no form meto amanem no ready na me fanya omo me bo mu back to back student amu wie school nyina mo meji sika we student amu wie university nyina mo meji sika we mfa nko start madwuma university graduate kura enkanyansa wom dan se obesisa yesika na koma kronfo a no dupu nipa nyam kura no magimi ankesa agradada prison enti wenya mo first and last amude mo kwasia ebe kwa kwasisa ya dollars na kwache bio enti me ma John Mahama up to Tuesday on suspended your friends and Sami Jamfi a onko free chief justice no man adwuma because o ya boa obi ya kronfo no suspending na obi su ya kronfo suspending no what just say MPP ni ya kronfo ani ti no suspending na won so NDC ni ya kronfo a so suspending no na e draw na fe politician bia nim se wo wies capable John Mahama be suspend o but when timi an suspend Sami Jamfi dia na say enkwasea selfish decision na make here on chief justice. Yes, suspending chief justice because of a criminal or a kronfo. Sami Jamfi did that same bone no yentimi suspending na enkwasea mamuo
And to any more first and last NDC for one way and I'm cause Jimmy Amebo Pam will be able pomo way but your mind for a more film this Amijan Fiat or more money who didn't be out. Met me my boys now come dear Mono Dam and Hona or Mono my dad Momon Beto Abama Mona Mudiscan and Chem Acron for Muiscan. Met me a more musica no my baby attack him. Yeah, but Pomo Mahama Crown information I reach him and say, feel body bam boy or more passion. Boys in a passion because of Jimmy same we are. Jimmy same we are. What promises our Bible Bueniba? Oh, by the ono ye abokro no nye scanibino. Nam crassi says he cana Ghana Nina or Breno crane Janho as he says he cana come up as penny on Ayaz and yes canibi. Now Jimmy same way. Jimmy same way. Monsieur Yansan formation man and no more body bam boy your mama feel more pedijatu. So your mama e hun to assist Ghana police in soldier nyina kogu ne kwase ya bizane say bokofo emwa no ekum nipa no ultimate soldier for kogu say yehwe awudifo ne namboko no dabi by a selfish reason ni fear de ote say omo ba boys ni DJ betum no odi America so Ghana soldier for nyina kogu ni fie so omo mo ni fie ni ntabo dan na wo abore bamboy no ho omo mo ho ban kwase afo mo kase ye begina ma jimion mo fian na Mother's Day tibiri achamo cool life Sam Jamfi ni twaba se de ko se anaju boja Sam Jamfi kwase yampanyin Sam Jamfi aboaba Sam Jamfi kwase abiba enti sei na obetena ho Chief Justice wo ye kronfo media me innocent uni twase de sa wa jimi kra chen no wo dollars wo de che abra na anu ya ye nyina egu Ghana akofo adom time na mo ne namfom mo fian mo Johnson NDC for mo fian mo namfom mo ba ka sika kura mo nya bi fa drop mo fro trotro ene mo ti SUV I Range Rover SV Oro biography $200,000 to $300,000 cash amijamfi we ye adwuma 40 years enya krono sika na dia toka na we ye adwuma 40 years unya $200,000 to $300,000 nkotoka unya sika no we wasia enti se mu jimi se ya medem ko position nice one amomasuya nyansa yankoto abama mo na the same jimi akofo mu jimi ya yempe omo no eno na mo beye ne mo de yakra de akofo ado de na osisa gusisi ya da pa mo da mo wo de yakronfo atayi enu atam $10,000 pu anaje atayi no wo yakronfo a wono adupum nipa from kronfo atu asore atayi agrada kwasiaba ni hufi ni twa hunsuonsuo ni hunyenyenyan kwasiaba agrada una wasaso yi sika dia ma agrada baifuo bawi Jamfi abuanche uni ni twaba asere ko se boja uni twasere and Mother's Day uni on deserve as a mother on deserve mother we kwasiaba ti wa boa se di na ba wiase Jamfi kwasia NDC MPP for was no wafu IS flat se media no wafu ye flat and the wafu adoa kwasia and the wafu adoa na anim se wo ye udi ni wood and we a pregnant woman Dina wudi ho abro and we a pregnant woman because wo don sebenkum ne onan nyina fom yesika no wo don sebenkum ene onan nyina fom yesika aboanche wo ni twasere wo Ibrahim mama kokedila kwasia jaisa wo ma bloggers no sika so mo nima tem no nya sa me de me ba so serious attack o me information me tuma awuja testament no bia be jato nti jajimi se mabopa obi ntwantro na mfa na me no enya jimi ni majimi ame no emkra in the first place kwa mo di jimi ko bo Kevin Taylor aboa na pass o medi matem no na me ntimase o kyeze me no obi ameto aba ma me o me hia vote na me no me nkwa studio no makwaje airtime na radio bi se mayi na free so the almighty no ahane no kra platform Sami Jamfi kwa ino di sikai ekwa children's home eno de ma children kra ni nyina saje uwie fa kwa start wa brabo we woni ne osia wu afiri ase esika me de ma we make sure say won kodane krom for fast start bibi say fine milk na be start aton sa no kwa ye ya ka me ba be bona ba so twini Jonas I swear to God ti dia me chono mo finance minister
your friend saying ato forcing $1 the nene the bia even though say your mama Jimmy on timenche boku ni abua waku police ni more than 2 months oye kwasia watimi on timenche boku ni criminal no and so but ato forcing me be born na so say ba omia ne your friend saying kino frata nko sunya nimdia won ho because ato forcing is forcing. Ato is really forcing. Watch dollar no. He's doing marvelous work. Even though some people for the propaganda namu. Oh, dollar no. Trump na I make a decision and a dollar no. The man is working. Until other namu amaka sumun siyanyansa namu die Jimmy ukocha agrada sika. Etrese unyini Ghana ni ho. Nipa na wia Ghana fo saa ama kufu ade kromfo 2020 no enti mu amaba no eni kwa asem de kromfo ya adamfo da e wo se mu kura kromfo ya mu animi enti moment akromfo beba beda ne madofo no na se musumu ya kromfo. Do you understand what I'm saying? Ese kromfo a wo ya agrada wo ya mu animi. But the moment ya sa kromfo ba agrada no ebeba be ya madofo a mo ye na doye e wo kameram you feel proud and comfortable wasting taxpayers money e ya doye e ma criminal no e che se wo ye kromfo kire wo yonko na me kire usuban na nu ya mu the gold board about me bomba baso se be boa I China ni be 2 gold no de kodi krom Ghana ni ye illegal mining to say illegal mining Ibrahim Mahama se si an excavator ni eni ni bulldozer ni de sensuo yi. What you say? Any chairman we cry my friends say my money din. Chairman na you see what sensuo baby any din no NDC chairman we cry friends say your friend no chairman chairman Kutu woye galamse den wono de wa Jimmy che nipa bia me hu satani yo ya boche nipa bi won ye ka kwan fifio ka kwan ni nie no wabetu amena no wa baby ani saa na mo say ana baby ani kuro no ohininim amuso ukoka NDC fo no bebo pam ye bekum anya sanzo e beba bechiwa betum dwo mama uni twasere uka se oba be stop galamse ana se uka se oba o chairman fo na ebe galamse wa chairman chemu sanen maro chairman Kutu se me donyame se onim na se galamse na watu oka akwa ho baabi ani wa mekata so a me Twene Jonas mebo pam baabi ani fo na o ma be chem baabi o te mebo pa ma obi abayi na nadwo akuno me na me ka kire no se me ka kire ne se wanya dan wankata galamse no so a Twene Jonas mebo pa ma obi abayi na be kuno se dwoma ma na Jimmy a enche se munyina mu take advantage inipa bonifo se ensuo ya beji kuro di ahye monsa 3 days 1 year kra mayo mwashede di abura se bibia muni twasere ko sa na duboja. Me catch now, hey, warm up is not for any party beer. Hey, what Jimmy na me dey top. I mentioned there's no favoritism. And until now, the kwasi abo pa by a mistake because what Jimmy me real. The truth is powerful. And to pray, says Ibrahim Mahama nam. Mukman can't boys listen mu follow no. Munka and when ko baby because warm up me pay followers. The truth is penetrating. And the NDC in the one she no ba betie no kre. Sa na MPP in the one she no ba betie no kre. Warm up cut across everywhere and anywhere because yes ye nipa ye nyamwa ye tena say ye kuro na dachi ye the one kuro akwa ni kuro. Trump buy unim nipa do our stars wasese o makom Africa because we ye den free ni krom anya me am weska muslomi a me twi BMW M division M powerhouse what do you say mama chanchiro abontini isn't this beautiful? I'm enjoying being rich. Me BMW ni we special blue awiatoswa now bright to come out. Of course, you know where we are. We are in the gray area of New York City, baby. My BMW, we're X-Drive, high quality. We're laser lighting system, high quality. M division, M badge in the board, M powerhouse. I'm enjoying being rich. Of course, you know what it is. We are in the gray area of New York City, baby. I feel I'm a code in. I'm a buyer, and I'm a DDV. Na me sama me nyina mo so kakra no magime no do so jami jamfi woni twa asere hu fi wanu nso kwase abema
Your mama can't go in at the woofy kwasi Chief Justice and Jimmy wabejina ho ye babe Chief Justice and you adi and we sika Sami Jamfin so ko wieska Sami Jamfin and you clear in camera Chief Justice no be any one na musi we wieska mwana musi we wieska and a your mama obi adi ananse say onya judge and 20 men judge obi but the by force wa judge Mr. Padman or a judge ka ho ajeji se chinchina ma suspend nya jo mama na ekwase mpo anka minim krobia mampanyini etimi so ebe intervene judge wo ye neutral wo nya politician anti politician timi suspend wo nti di boni a wo yonko judge na etwa damage sa na tie oba bia. That is the reason why we call it democracy. A movement mampanyini si wa suspend judge na autocratic. Democracy ni kire say obi di boni no matter what ese ani ko record na court to yeren Jeden boni a nipa na di no ni ya ready a kire no asimasi wo kodi boni sei ani sei so wo ye guilty ana wo nya guilty na kwa du buawa na ansana judge na twa damage say adase yen suspend wo ni mfa nko share fiase ana say cases are the buy and ya to because any valid nti a movement mampanyini ebe sori say me to me atwa damage no e said there's no law in the country. Enti se si amino kasai Sami Jamfi case se anya autocratic ene wo Ghana se si a Muhammad ya banke wo say ye de court ko provide evidence extra court and senior timi suspend Sami Jamfi ba Muhammad ne pe a suspend Chief Justice dia anya we so on fan pen suspend no Chief Justice no before say obetu no e say the evidence come court na court yen hwehwemu ni ehwe say the evidence amode abanyina e nokre ansa na court suspend e ba say adwo mama kura wo hunya hi electoral commission town judge bia town obi en town because obi en say we democracy follow law. What I say but we jiminti would wanim pefe da bia na Chief Justice ye hantima me no nam radio so ye be yi no ame no ye be ye say no mayi no entesi a wonso nipa ko wie sika ko yi no na afi no ye hu se obi obewie sika bia mama be di no esi asika Sami Jamfi che no mahama aban no onche sika. Ghana government does not permit anybody so on sisa sika makronfo. Ghana government nti obi adi sa abone na dwomama crucify no ne ehwe se wantimi a na se wo ya boache nipa bia because MPP ni na odi adwuma na dina sa na ye ndisi ni afadi no simple memeti amina me mahama se me Chief Justice me autocratic yin man fa na nko court because under constitution no obia will right as a human being say the moment ya wo be suspect so a criminal na so den ko court ofre police ni abeche ntina ko fori me ma example weekend some ko change so we obi $50,000 or man timi ankukuru na nko ma fie no oda fie because one put to me so obejeje obi Chief Justice nkwa no de by force jeje ye onti ese ade ne koma judges ada se circuit court ana se bia yenya Supreme Court bia ebe ho bia de ni wura ho na court no ama nipa kro na o se obo ne kwadu mi akoche no na aba na ye de omire ni na agina ho ni aye judgment ni wi a kwadu ni bo ko fori a ni a sentence no say o so come 20 years a judge na be judge enya John Mahama tie movement a John Mahama be judge na e autocratic sa na mu di autocratic too maame no enti sa autocratic mu fan tu Sami Jamfi because court of law sa na tie ntina kofuar munim law da bia no mko court because munim say sa na constitution say John Mahama nkwan ye mko court ye de buga ebetu obi a sa na moba Sami Jamfi so asisa isika na de che kromfo a munko na munkotu no simple assembly ani kromfo show me your friend and I'll show you your character wadamfo ni agrada na otimi tam dollars egu car boot ebigu boot na ebigu passenger seat back seat na wo sisa e de cha bra wo Sami Jamfi hu fin wona mo 8 years ago 10 years ago hu fin utiri kura nya sika nkoyi ene ye to aba ma less than 1 year what is $6 go Range Rover brand new tear rubber che unya scan wan ade adwuma na wo ye bisa judge so mugu court o ma ye judge 30 years o mbenya sika to Range Rover and o mbenya $10,000 ya kwa akoche obi. What you say? $1 dollars a go come. Dear Jumana Sami Jamfi or ye director of Gold Board, CEO of Gold Board to go Nisika was Saturday and any akasem was a sache. So and Kwasia Sem saying when your NDC near no fin when your data one CD no defend them Huawei me
who defend your moi mente Ghana o metidie mu meti BMW mu se kwasi ampanyini a ono hwe kuro so no wasesa esika wasesa America fo sika de chank o mu hunyansa mi adwuma na o mumma yenya bi nye what you say enam so mu nim nyansa nti o mu sisa sika ne nche yo o mu de sika no eboa o mu maame ne papa awunyanka nti ajanka wa America yetua ne ka kopim tam obenya 18 years ti de mecho no ajanka wa America yetua ne ka bosumi bi kopim tam obedia 18 years obi wo no ne papa wanya papa o aban de sika no de be ma agrada no what you say asisa sika no e de akosisi dan banglo no de nipa na gum nti kaya yofo ntafo moa na egu kejetia omgu bridge ase won kran ho no omkoto abama adwoma ama so omkrom ni no enka sika no on sisa masa meja mfisi on sisa nche on sisa ntum kom de besisi banglo de sa ntafo moa na egu bridge na se nyina akogum say be ya because nipa nkwa is the most precious thing on planet Earth and they value human being life yen se sika no koma kronfo ti sa agrada ye de sika no be den ye de be besisi banglo de ama ahiafo mo ni ba bite enu nti wo bedura brochira wonya de ehia se enu nti na abibifo mo ani nyina ba na mo ware na agu no because oba ne be me ko akura sika because bosumi bi akura ne sika ba na bibini ya abo nti ono abekwa kopa adwuma na ode akura ne sika se guagu na daache odi sika na ma akura te se de ebroni bi obewo ne ba bia sika aban de ma no opale gu se anti broni benyini 18 19 wa wie school no $1 million go na council bibini aboa de akwaduro nti onko adwuma na oda fie na akura ne sika no eno no oje no de to aduane di enti da bia na ntokwa asi ti ya na oba na pambe ma na si abonten because oba ne pesika na je be ma na pesika na je eno nti na bibini aware enye ye wa abruche no because aban ne ma nkura ne sika na aban ne be sisa de ai show off ti se meja mfi kwasia no esisa de ma agrada o ye kronfo no aban o wa America no esisa esika no na odi ayeden na odi ama omo ni bie e wo kromu a enu nti Europe ba bia abeko bia sa na tie wonya wo ba you don't need to worry say akra no onya aduane ni dabi there is a system asika sa meja mfi aboa no e chicha di check agrada kronfo no sa system no ya policy esika na gua friend full stamp aye de mahiafo mu ni bio na o mako di emfa nkoma agrada o less than 20 gu ni fio yemfa nkoma agrada o tender pressure tender TV a wadupu ni panye ska wie ndada no dabi ye de koma hiafo no na sa agrada na waye ye wie no kra na aban ni hante no na waje sa akro no sika ni bi no de abe support hiafo no nanso nye samijamfi aboyi samijamfi ni twasere samijamfi wo ya jo mama Mr. Padman aka Dumso mi donyame say Tuesday na won suspend samijamfi a me no be wu ha me na me ka kire say wo ko mu di Jimmy Kobo Kevin Taylor aboa na pa me promise mu say da bia me bring back to back how many days ni he ti say na maji enti afa mu ti wona musu mo NDC for ma pretend say mo ya mo anyansa ni muti Ghana wo mu nim say Twene Jonas obi ani ho ani ti pen me enye ni ti pen me na mama boa we sika maba power nti sika jo mama kukura ma nti on office or somebody says sika na chicken change ntimi to petrol mu me empower no ntimi to petrol mu me beast no me V12 ya metimi BMW M division we ntimi to petrol sika jo mama so ama aboa no ntimi to petrol enti aboa ni jimi no e wo say mono mo be fast be ka say hey Twene Jonas de me nko na mo silence no da bi mo tena ase e ma ne bo empty threat me deport no me nam Ghana embassy akira ambassador no NDC ni osuro me ntimi mpie wonim say me number 1 me ba me hu no Ghana embassy to New York ohu me anopai oni ni police for nyina musuro me ntimi mpie omu hu me ano ma dodge and so aboa te say Kevin Taylor post nkura no ono not to them because your mama buana sister taxpayers money amano and say TV man into Jimmy no obo empty threat e say mo cost up no say Twene Jonas de dabi obewie ye enti yesrew the almighty the men ko kana sem the dabi na motena asem ani Jimmy ya ene me strike na fe na moto oh Twene Jonas don't make sense no more Twene Jonas don't make mu hu hwe obi amaha no me o me win match oye dem defeat you me fajama kopim tama mo beye adwuma ni ye because ye dem ba say de enkwasiafo bi ye no mo mra na me korate mo NDC fo no de oni minyansa ya to forcing wo concentrate ye na adwuma enu ntina na mpese dwoma ma ja chief justice sem
evidence awo no fa koma judge fo na you ani omo abetwa damage no etse wa obi aba be wi abode wa wo china wo de no koma court wi a wi wani court na abetwa damage na ma ho de wo to wa court na be fro se mo mra na ebedi asem ne date sei date ne time ne so akọ ukoduru ya na etwa damage am nya wo na wo de wani mu ebe create atamfo ama because imagine say sa judge fo na omo na declare winner of election bia wa America class anete and yesi ano mu jimi autocratic sema mu jimi no muko ye bedu abato na se electoral commission say wa NDC wa suspend NDC because NDC unqualified NDC ni list so sa no ni stack with MPP for mu ya na sesen ma jimi asemwa mampanyini judge asem nya wasem ni say soldier for mu hunt nipa bone for mu kum nipa simple. Na fe no wo 24-hour economy concentrate na ya de no wo hu ne meche no na ya adwuma enese nka wamfa wo jimi anko suspend chief justice anka case we buy nka me kramba be defend say omfa Sami Gyamfi court but isi ano wa kire say wo na ya judge wo Ghana enti court bi anya adwuma wo na wo dwoma ama na ya judge wo judge si chief justice judge Sami Gyamfi kan yi na di kina wanyi na back to back ebe ba no be gi hit na until say mo amu say yes san kwasia pa na mo boy na adimunya NSA Ibrahim Mama onam obi anim so koke dealer first no na ma obi abu no en obi anim so koke dealer sa na mo penya san ka mo kotua sika ma aboa no na o ma mejimi en obi anim so galamsey because bulldozer boys no mo papa in su papa ya aboa no o ma na de videos stream say Ibrahim Mama mfidie ni o en ye de papa ye de sensu no enti NDC 40 say chairman kutu ya meseme bo pa mo bi akukuni wona na yiri nyina galamsey ewo baabi ani omo se ka kwan a akofo ado momoa na timi ay kakra ma ya amukọ no na mo no nso amoba ya amudi galamsey di ka kwan na sinya wa bodam na kwase woni na miase ye den memo bi akuku na na ye flash case da busu amfo pa omunsu ewu emfame omunsu koto moja sa kwase na excavator nyina excavator abon de den a omuntimi mpayi na omkoje machine free Ibrahim Mama o na sa no yesi yempa kromfo yenkofa ni papa fo na mo meboa ya mo ba ya mo na mo bewie san kwase asemu anyway enti wo NDC ni aboa se o defend say Jimmy semu ya o ye kraman because umom na wote wa NDC no Sami Gyamfi kukuru $10,000 mrew but no kwase ano o defend wa koto data credit defend Sami Gyamfi kwase asemu ya wo ye wonya aboa na ye de ade Jomama wuni chase de kose boja jomama kwase ampanyi ni setup na judgment no wo wakura to force in ya adwuma nti hu ya na seten a mumunya adwuma forget pad sem sa sika de bie pad no enye Ibrahim Mama awudi sema mo ka chem sem de nkra ne koji sika duro pam ni ampa nka mo nwene pad ho because me metia say menwene school for ho a pad sem mama dream nyamo che pad yo mbeka kire me kura nka minima de kura friend pad me tigana o de minima ne say ai pad ye de bo game ansa na mo be kire mu say say ma wa de bi o mo tare o ma de na ne friend pad enyam na mo cha nka minima de kro so enti mampanyini a anya sacrifice sema nka o de pad ye de ade an akiola ne bo de ne approaches ne bo de ne exercise book ne board nene mampanyini fa no hoka na forget pad nya na ade bibi kwhye obi batwem na ne twa pro na fe no unu anya sika enyansa bia ni munkum ni pana de na manya afrim anti pad no a wajibi no fa ko me o pa to twene masa mfa so ani so ade a be di unya de pad a odi ya nipadua te se tawo sapo pad ene aduane a wudi ema obi mfa mechew da bia wa akoto ade a obi di bechew ade ya ho no eya na ye rituals ti de mechew no ti se sapo a di dware obi di bechew obi di semina bechew obi di ai brush di twitwi esen bechew obi di pad bechew sa no man menye wa akopa adwuma ye na pekoto bi sa no man menye tira wa joma me e wo comment section aha iponya block media